पिता की धरती माता की समस्त पितृ देवता की समस्त पितृ देवता की विष्णु भगवान की गणेश अवतार की बस्नेत परिवार की संपूर्ण दौखलावासी की महादेव पार्वती की भगवान की देवता की इष्ट देवता की रामन देवता की इष्ट देवता की देवता की संपूर्ण देवता की मरुतः सरदाग्रह समा महामानसाया दिवा क्रतूनाः मनोदिव्याः शुभं मङ्गले विधि शिवाना प्रकृताः परसो विशुद्धायुध्या जीवमसुमकानमानः उषवितो दिवा दिवानं द्रोतो पतेदा सञ्जो अस्मामिन्द्रिणः देवता स्मत्तायुजो अस्माभिरावतरे भवद्गुणाः ऊर्जिता वरुणो अस्मिः त्रिध परतो देवासा भागनदिवानां गृहतिः समागतेन देवमन्त्रिचरिताः अवशिष्टा परापतः देवां समसुतेः नागासमन्त्रेण प्रोतो समगिते आप्यादेत्यं समवुषिते समानां कृते पञ्चमेधा विशति भूतानां येन कृपन्तां पशुके समसमापितेन सहस्रविश्वेदानाम् आसे विशोदेश कर्मविशति कृपन्ताम् अग्नेशो इन्द्रमनेन सोमसमित्रेण सविताः समासिना सन्ददेवामसुः विनजिषे विशुद्धिकाकमागिन्नेन तदगिन्नेन जयन्त सतदेवानां हितो मददिवेत्या विष्णुनिर्विहुविस्तेन स विशुविते यदि हेर्यौँ भने पनि त्यो पाप दोष यहाँबाट कच्चो हुने कारण गरे हो यो गीत चाहिँ त्यो तपाईँ हेर्ने अनुहार हेर्ने आफूले होइन हाँस्ने गर्थ्यौँ नि हामीले त्यो चाहिँ राम्रो होइन त्यो प्रदोष हो त्यो निमित्त हामीले जानी बचाउ गरेर भुल पनि यहाँ पाप चाहिँ नसुनेर गीत चाहिँ हेर्ने कर्म गर्ने त्यस्तो हो त्यो गीतमा लेखेको छ न यो अर्थ त्यो थाहा छैन निराजन बत्ती हो कि त्यो दुई चार बत्ती घुमाइदिने भगवानलाई त्यो
मङ्गलम भगवान् विष्णु देव कानुला बोल बाहिर आउँछ है किन पर्दैन मङ्गलम भगवान् विष्णु देव की नन्दनाय त गोपगोपाय गोविन्दाय नमः कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मङ्गलम भगवान् विष्णु देव की नन्दनाय त नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः बुझ्यो खाली बत्ती अहिले त पुष्प लिगिन खाली बत्ती लिन पुष्प लिगिन आरामसित चन्द्रमा सूर्यो अजाय सूर्या वायु प्राण समुखा धरणी अजाय देवताभ्यो नमो भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुड फलं पुण्डरी चामलं भो गीतं भो नूनं भो प्रणय ब्राह्मणाय गर्भोत्रस्य समराधिप्राणाय समृद्धिता प्रणिताभ्यां नमोभ्यां सम्पणते त्यहाँ सबै मान्छे एक बाहुनलाई मैले दिएँ अब खानु भने दिएँ हो ती हुन्छ ती राख्नु एक पवित्रम चढाइराख्नु है माथि पुरुषलाई चढाइराख्नु एक पवित्रम नमस्ते वसुदेवा प्रणिता सुतानां उत्तराय हो अभव्य हो देवता सुतान श्रीराम देवता देवता ध्यान वसुदेव सुता प्रणिता ध्यान चन्दनम वसुदेव सुता प्रणिता देवता भ्यो नमो नमः चन्दनम चन्दन देवता है चन्दन है ओम प्रमो सुदेवानां उठेर पूजा गर्ने बस्ने हैन गोवर्धन उठेर बसेर हैन है जाते सिगट त नाम देव्याम भना देव मनोहरम के प्राविधिक मिस्टेक भइहाल्छ त्यो बत्ती घुमाएर यो पनि बेदिने हो यो पनि बेदिने हो भगवानको प्राङ्ग छ त्यही राख्नु छैन छय हुन्छ हामी के सबैले हातहरू छ है पुष्प लगेर स्वतन्त्र हो यो श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं ममामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या च विनं तुमेव सर्वं मम देवदेव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि तदेव लगनं देवताभ्यो नमो नमः देवताभ्यो सुखसिद्धिकारां पूर्णपाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः यसै गरी फेरि अब सिधा भयो सिधा
विष्णुताभ्यो नमो नमः ओम विष्णुताभ्यो नमो ब्राह्मणभ्यः कन्याभ्यः कुमारीभ्यः दक्षिण वृषकर्मणि विष्णुदेवताभ्यं नमो नमः। त्यो निकाल्नु सुनाइरहेको चाहिँ
प्रजापति